እናንተ ምንድነው? ትናንትና እኮ ኧረ እባካችሁ ተው እኮ ትናንትና አይቼ ፕራንክ እየሰሩ ነው ብዬ አይቼ ያለፍኩኝ ማለት ነው። ደግሞ በኋላ ላይ በቃ ዛሬ ሲመጡ ፕራንክ ብሎ ነው የሚመጡ ብዬ አሰብኩኝ። ነገሩ ሀይሜ ችግር ላይ ናት መሰለኝ፣ ፊቱ ያስታውቃል። ግን ሀይሚዬ እንደዚህ ጥሩ አይደለም። ጎንሽ አለ በደስታሽ ብትከፊም ብትደሰትም ዙራሽ አለ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ ከብዙዎቹ ብሩኬ እንደ ፍቅረኛሽ ነው፣ እንደ አባት ነው፣ እንደ እናትሽ፣ እንደ ወንድም፣ እንደ ሁሉም ነገርሽ ነው ብሩኬ። አንቺም የኛ በላይ ነው እሱ የምታውቅን፣ የኛ በቪዲዮ ነው የምናይ እንጂ አንቺ ነው ጎንሽ ብሩኬ ጎና ያለሽው። ግን እንደዚህ አይደለም ሀይሚዬ፣ ችግር ይኖርሻል ደግሞ ችግር በመጣ ቁጥር ብሩኬን ደብቀሽ በወዲሽ አይደለም ሀይሚዬ። ሁሉም ነገር እንደዚህ ነው፣ ችግር አጋጠሞኛል ብለሽ ለምንድነው ታዲያ ጎንሽ አለ ብሩኬ? በችግርሽ ጊዜም በደስታሽ ጊዜ ብሩኬ ነው አይደለም ሁልጊዜ። ስለዚህ ለምንድነው እሱ የምትደብቂ ሀይሚዬ? እንደዚህ ጥሩ ነው። አሁን ትናንትና በቃ እኔ እኮ ፕራንክ ነው ብዬ ዝም አልኩኝ። እንደ ዞሮ እንደዚህ አንቺን ሲፈልጉ መኪና እንደዚህ ቆሞ ይሄን አይተሻል፣ ይሄን አይታችሁ ብሎ ሱራሽ እያሳዩና ይጠይቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ ራሱን አንስቷል ብሩኬ። እንደዚህ አይደለም ሀይሚዬ። አዎ ችግር ይጋጥምሻል። ደግሞ ችግር ሲጋጥምሽ ቁጥር እሱን ሸሽተሽ እሱን ደብቀሽ መሄድ ሳይሆን እንደዚህ ያጋጥሞኛል ብለሽ ለምንድን ነው አትነግርም ሀይሚዬ? ለምንድን ነው? ምን የሆንሽ ነው? ያኔ እናት የኔ ድቡሽ አይዞሽ። ይሄ እኮ ብዙ ቻሌንጅ አለፋችሁ እዚህ ላይ ደርሳችሁ እኮ ብዙ ፈተና አለ እኮ። እንዴት ታውቃላችሁ? እንዴት ትረሳላችሁ? ወላሂ ያለፋችሁ ብዙ ቻሌንጅ አለ አይደለም? ይሄ ይበልጣል። አለፋችሁ እዚህ ላይ ደርሳችሁ። አሁን ደግሞ ምን ያጋጥምሽ ነው? ያጋጥምሽ ነገር እንዴት እሱን ደብቀሽ ወዲሽ ይዘሽ እሱን ትተሽ ስልክሽን ዘግተሽ ብትሄዲ መፍትሄ ይመጣል። ያንዬ ሰው ይጨነቃል እኮ። እሱ አይደለም እኮ አሁን እሱ እኮ ነው ታመመው ነው የተኛ። ይሄ ያመጣል ደግሞ ቁጭ ብለሽ አማከረሽ ነገርሽ ብትሄዲ ሰው አልጨነቁም፣ እሱም አላማምም ማለት ነው። ትናንትና ራሱን አንስቶ ነው፣ አሁን እንዳያችሁ ነው የተኛ ነው፣ ያማማን ነው። ብዙ ሰው አሁን ቱክቱክ ላይ ብዙ ሰው እየለቀሱ ነው። እነሱ እኮ ብዙ ሰዎች ስለእናንተ ያሰባሉ፣ ስለእናንተ ያጨነቃሉ። ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ወደንሶች አሉ። እንዴት በቃ አረባካችሁ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰከን ይበሉ። ሰው ይጨነቃል፣ ሰው ያስባል በሉ። እናንተ ሰው ምን እየወዳችሁ እንዴት እየወዳችሁ ያያችሁ እንደዚህ አትሰሩ። ብዙ ሰው እየለቀሰ ነው። አሁን ብዙ ሰዎች እየለቀሱ ነው። እውነት ነው ያየሁኝ። ቱክቱክ ላይ ብዙ ሰዎች ላይ ቁጭ ብሎ የለቀሱ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን ደግሞ መጣለች። ለምንድን ነው መጣሽ? ስትፈልግ ትሄዳለች፣ ስትፈልግ ደግሞ ትመጣለች። እንኳን ሰላሙን ሂጂሊ ያለ ነው ብሩኬ። እሷም ተናድዳ ወጣለች። በኋላ ላይ እንግዲህ እንዳትሄጂ ያሉ ነው መሰለኝ። ወጣለች ከቤት። እኔ እንጃ እንግዲህ አላህ ሁሉም ነገር አስተካክላችሁ ወደፊት እናያለን። ምን እንደሆኑ እንሰማለን። እንግዲህ ያጋጠማት ችግር እሷ ነው የምታውቁ፣ የኛ እናውቅን። ግን ብሩኬ መደበቁ ጥሩ አይደለም። ብሩኬ እንደ ፍቅረኛም እንደ አባት እንደ ወንድም ወንድ እናት ሆኖ ነው እስካሁን የኛ የምናየው። እንግዲህ እቺ ቀን ታልፋለች። አይዞሽ ሀይሚዬ። አከማ አርጊተኒ ጋ ሀይሜን ከሌሰ ባዴ ጀደኒ በርባዳ ቱረኒ ፎቶቲኒ ቡሩኬኒ ኩፌ አኩማ አርጊተኒ ጀቹudha. Deemtee waan ishee mudateen barreegaa deebitee immoo egaa isa burukeen kufee argitee bishaanitti naqanii inni kufetti burukeetti jechuudha. Achiin deemaa asiin deeman jennee deemee jira jettee matsaaftee dabdaabbeetti laattee bilbila cufattee jedhanii
barbaadanii dadhabanii har'ammoo kunoo akka viidiyoo irratti argine viidiyoo waraabanii tosaan jiranii dingatarra dhufte haa ta'u barri qosaqostee ol galtee eessaa dhuftaa maal taatee jedhee burukeen aaree jira. Akkuma argitan egaa burukeen dhukkubsataa jira. Isheen immoo sati kuftee argeen deebi'ee dhufee waan rakkadhe hin qabaa jettee waan rakkatte isheetu beeka. Garummoo fuula isheerraa hin beeksisa. Farankii seeni kaleessa. Farankiis miti natti fakkaata. Farankii miti waansa. Waan ishee dhibee waan ishee rakkise hin barree maaliif natti himne ani maal si fayyada gizee rakkina kee gizee ati waa rakkatu si bira hin jiru taanaan ani maaliif hidhare hoolaadha ani kan inni jedhee jiru jechuudha. Maaltu sitti badee maal narraa dhabdee maaltu sitti hir'atee kan inni jechaa jiru jechuudha. Ati ani baadaadhaa siifi ani ormadhaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Waan rakkattee yoo nan mariisne kun akkas jettee yoo natti himne yoo barbaaddeen deemtaa yoo barbaaddeen dhuftaa siifi jireenyi qaldiidha kan inni jechaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko aareera. Isumayyuu dhukkubsata. Booddeeyyoon akkuma argitanitti naanna'anii taa'aa jiru. Dhukkuba kee argeen dhufee ammas deemaa jira. Nan deemaa jettee jirti. Maal jedhuftee hin deemtu immoo jechaa jira. Ati immoo hojiirra jirtaa si faana hin deemne immoo kanaaf ana natti himtee dhiisee yoo hin deeme maal ta'a hojichaa jechaa jira. Egaa Haimeen guyyaarraa waan ishee rakkisu waan isaan beellu waan duuba ishee jiru rabbitutu beeka. Duraanis akkasuma warra ishee rakkisanii cinqamaa turte boodarratti ifa baastee hundaa taatee galagalamte isaaniillee jireenya ishee keessa isaan baastee jirti. Ammas immoo waan ishee mudate hin beennu yeroo hunda waan hunda oskiti isheenii jechuudha dubbattu. Oskaan immoo guyyaa tokko dhiiradha. Dhiirri garuu gizee obsee dadhabu garaa kutata dafee jechuudha. Kanarra immoo otoo waan ishee mudate ittiin haasofte isa mariisistee xuruu turte. Haimeen kana naxxuu yoo itti kaatu akkuma argitan egaa baatee kutuudha. Rabbiin kee haa taasisu akka kanaan burukeen aaree jira. Deemi maaliif dhuftee kan inni jechaa jiru. Isheen immoo kanarraa hin turuu nan cannaqinaa ani karaarraan dhufa yoon barbaade nan deemaa jettee jirtiyyuu. Egaa waan ishee rakkisee isheetu beekaa wallaahi nuti hin beennu. Garuu otoo akkas gochuu dhiistanii wal mari'attanii waan hundaa bareedaa ture waliin mari'atanii akka kanaan wal rakkisu jechuudha. من يا ورقة إني أرجع أنا بكاونا بريسل الأفلام أرجع إيش كرتال ممكن ولا سبب لي قال ولا سبب ليش نقول